Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugubwa neza cyane wowe udahwema gukurikira The USA New Times. Inge nitwa Jean Didier Ndahimana. Uyu nguyu aba ari umwanya w'amakuru abagezweho muri aka kanya hano mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka duhere kuri iyi nkuru irebana n'impunzi z'abanyekongo ziri mu gihugu cy'u Rwanda. Impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda zagaragaje ko mu byo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi agamije mu guhindura itegeko nshinga rya Kongo harimo no kwambura ubwenegihugu abanyekongo b'abatutsi. Zabikomoje rero ku itariki ya 10 Kanama w'umwaka wa 2026. Zabikomoje kuri iyi wa 10 Kanama w'umwaka wa 2026 ku munsi w'ejo kuwa mbere mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 22 abatutsi b'abanyekongo biciwe ahantu 14 hatandukanye harimo no mu nkambi ya Gatumba mu Burundi. Ni igikorwa cyabanjirijwe n'urugendo rwo kwibuka no gucana urumuri rw'icyizere, aho izi mpunzi zimaze imyaka irenga 30 mu Rwanda zivuga ko nubwo byatinze zifite icyizere ko zizataha kandi zikabona ubutabera. Iki gikorwa kibaye mu gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umugambi wo kuvugurura itegeko nshinga urimbanyije kugira ngo Perezida Tshisekedi yemererwe kwiyamamariza manda ya gatatu. Umuhuzabikorwa rero w'inkambi zo mu Rwanda Mpumuro Joseph yavuze ko mu byo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi agamije mu kuvugurura itegeko nshinga harimo no kwambura ubwenegihugu abatutsi b'abanyekongo. Mpumuro yavuze ko akarengane k'abatutsi b'abanyekongo kameze imvi kuko katangiye mu myaka 141 ishize mu nama y'Iberire iyo mu mwaka w'igihumbi 1885 yashyizeho imbizi z'ibihugu bya Afurika yatumye igice gikurwa ku Rwanda cyomekwa kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndarishize Benjamin, umwe mu barokotse ubwicanyi bwabereye mu nkambi ya Gatumba, yavuze ko bavuye Uvira bahungira mu Burundi. Burundi rero bubaha inkambi iri hafi y'umupaka, abicanyi barahabasanga mu mwaka wa 2004 barabatwikira, abarokotse umuriro bagatemagurwa abandi bakaraswa. Albert Bisore Ngemanyi uhagarariye umuryango Congolese Tutsi Survivors Voice ushinzwe gutegura ibikorwa byo kwibuka abatutsi b'abanyekongo yaje kubaganira n'itangazamakuru avuga ko kugeza ubu babarura abarenga 15,000 bamaze kugwa muri buriya bwicanyi ndengakamere kuva mu mwaka w'1992. Umuyobozi w'akarere ka Karongi Muzungu Gerard yashimiye izi mpunzi kuko ko nubwo zikorerwa akarengane zidafite umutima wo kugira nabi. Kugeza rero muri Werurwe uyu mwaka wa 2026 mu Rwanda habarurwaga impunzi z'abanyekongo zirenga 79,000 uretse mu nkambi Kiziba. Igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 22 abatutsi b'abanyekongo bishwe bazira uko baremwe cyabereye no mu zindi nkambi zose zirimo abanyekongo arizo Mahama, Kiziba, Nyabiheke, Kigeme ni Mugombwa. Reka dukomeze aya makuru. Ni inkuru nayo rwose tarenza ingohi. Ni inkuru igaragaza amacenga ari mu masezerano leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye na FDLR. Ubutegetsi rero bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buvuga ko bwateye intambwe ikomeye yo kugirana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR amasezerano yo kurambika intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi bawo. Busobanura ko buri kubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington. Aya masezerano yatangajwe mu mpera za Nyakanga uyu mwaka wa 2026 yamaganwe rero bikomeye na leta y'u Rwanda, yibutsa ko amasezerano y'amahoro ya Washington adateganya iyi gahunda ahubwo ko ari umuvuno w'Kinshasa wo gutinza ishyirwa mu bikorwa ryayo.
leta y'u Rwanda yasobanuye ko amasezerano y'amahoro ya Washington yihagije, bityo ko mu kuyashyira mu bikorwa hadakwiye guhendahenda umutwe wa FDLR binyuze mu kuganira imishyikirano nawo, ahubwo ko hakenewe ibikorwa bifatika byo kuwusenya. Mu masezerano leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye na FDLR harimo byinshi bidasobanutse bishimangira ko ari amacenga y'impande zombi agamije kwereka umuryango mpuzamahanga ko ikibazo cy'uyu mutwe kiri gukemuka, nyamara ku rundi ruhande ibikorwa byawo bigikomeje. Rero hano iyi nkuru igaragaza ibibazo mu ngengabihe. Amasezerano ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FDLR nta ngengabihe agira ku buryo byuzuye, ku buryo byibuze impande zombi zishobora kubazwa intambwe zitera mu kuyubahiriza n'impamvu hari kuba ubukererwe mu gihe igihe ntarengwa cyaba cyararenze. Umuvugizi wa FDLR mu rwego rwa politike uyu nguyu yitwa Ngoma aherutse gusobanura ko impamvu nta ngengabihe yashyizweho ari uko hari ibyo ubuyobozi bw'uyu mutwe wasabye bukaba butegereje gusubizwa. Mu byo FDLR isaba hashingiye kuri aya masezerano harimo gushyirwa mu bigo bifite umutekano wizewe, aho badashobora kugabwaho ibitero, kandi abadashaka gutaha mu Rwanda bakoherezwa mu bindi bihugu. Minisitiri ushinzwe ukwishyura hamwe kw'akarere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Floribert Anzulun we yabwiye radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ko ingengabihe n'umushinga w'ingengo y'imari bihari, ikiri gukorwa ubu kikaba ari ukubyemeza. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yasabwaga kubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington mu gihe cy'iminsi 90 igasenya FDLR. Amerika igaragaza ko Kinshasa itigeze yubahiriza byibura no mu bice igenzura. Kuko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imenyereweho gutinza iyubahirizwa ry'amasezerano, kutagerageza ingengabihe yo gusenya FDLR hashingiwe ku masezerano byagiranye, byafatwa nk'uburyo bwo kwirinda kuzabazwa inshingano. Hano rero ushobora kwibaza se umubare w'abarwanyi kuki udatangazwa, ubundi umubare wa FDLR ntujya utangazwa. Raporo zitandukanye zirimo iy'impuguke z'umuryango w'abibumbye zigaragaza imibare itandukanye y'abarwanyi ba FDLR, ariko mu mwaka ushize umuvugizi w'uyu mutwe mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Octavien Mutimura yavuze ko bafite benshi kuruta abo abantu batekereza. Izi mpuguke rero zisohoye raporo mu mpera ya za Kamena uyu mwaka, uyu mwaka zigaragaza ko FDLR yivugira ko ifite abarwanyi barenga 10,000. Umutwe wayo w'abarwanyi badasanzwe ukavuga ko ufite abarenga 20,000, ariko zo zavuze ko umubare wizewe uri hagati y'ibihumbi 3,500 n'ibihumbi 4,500. Nyuma rero yo kugirana amasezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FDLR nishaka ko umubare w'abarwanyi bayo umenyekana kandi wakabaye ushingirwaho mu kumenya mu gihe kiri imbere abazaba barambitse intwaro hasi n'abazaba batarazirambika. Uyu rero Ngoma yatangarije ku muyoboro wa Gasaro Kaburagati ku byerekeranye n'umubare, nawe urabizi nk'umunyamakuru, ntabwo umubare ari wo gushyira ku mbuga cyangwa se ku maradiyo, iryo ni ibanga ry'ubuyobozi. Minisitiri rero Anzulun yavuze ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuze ko FDLR ifite abarwanyi 500, Abanyarwanda rero bakavuga 10,000, abandi bakavuga 5,000. Asobanura ko icy'ingenzi ari uko gahunda yabo izatuma abarwanyi bose bamenyekana kandi ngo batekerezaho bababona. Umuvugizi rero wa FDLR yavuze ko mu gihe cyo gushyira mu bikorwa aya masezerano abafite uburenganzira bazamenya umubare w'abarwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba, ariko yasobanuye abo bafite uburenganzira. Abajwe rero icyo FDLR iteganya mu gihe bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe bakwanga kubahiriza amasezerano yo kurambika intwaro, Ngoma yasubije ko nta mpungenge zihari z'uko bazabyanga kuko ngo bubaha abayobozi babo.
Ikindi kandi aho abatemera gutaha bazajya, Minisitiri Anzuruni yatangaje ko hari abarwanyi ba FDLR badashaka gutaha mu Rwanda kandi ko hari igihugu cyo muri Afurika cyemeye kubakira ndetse ngo hari ibindi bishobora kuzabakira. Nubwo rero umuyobozi atahishuye abadashaka koherezwa mu Rwanda, abayobozi bo muri uyu mutwe barimo umugaba mukuru wawo Pacifique Ntawunguka uzwi nka General Omega beruye ko batazarusubiramo. General Retired James Kabarebe wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yigeze kuvuga ko yahamagaye General Omega amusaba gutaha, anamwizeza ko nta kibazo azagira, ariko amusubiza ko azataha mu gihe nta mututsi uzaba ukibarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Yasobanuye ko General Omega yamubwiye ati, General reka nkubwire ikintu kimwe, ngewe kugaruka mu Rwanda rwose nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'uyu n'umwe uri muri icyo gihugu. Niba hari ikindi washakaga kongera kumbwira, ikiganiro tukirekere ahangaha. Ingana amagambo yavuzwe na Omega. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yabajije Minisitiri Anzuruni niba ashobora guhishura igihugu cyemeye kwakira abarwanyi ba FDLR, asubiza ko kizahishurwa vuba cyane. Minisitiri Anzuruni yagaragaje ko icyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka ari ugukura ku butaka bwayo abarwanyi ba FDLR bica amarenga ko nta kibazo yagira mu gihe uyu mutwe waba ukorera mu kindi gihugu. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukorana na FDLR muri iki gihe, iyiha ubufasha mu bya gisirikari, inayifasha kwiyubaka mu rwego rwa politike binyujije mu barwanya leta y'u Rwanda biganjemo ababa i Burayi nka Jean-Luc Habyarimana. Nguyu akaba ari umuhungu wa nyakwigendera Habyarimana Juvenal wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda, Fabien Singaye na Thomas Nahimana n'abandi bagiye batandukanye. Ikindi rero kivugwa no kuvanga ikibazo cya FDLR n'icya AFC M23. Inkuru ivuga ko ibiganiro bya Washington byahuje u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibyo byafatiwemo umwanzuro wo gusenya umutwe wa FDLR mu rwego rwo gukemura ibibazo biri hagati y'abanyekongo. Hateguwe ibindi biganiro byabereye i Doha muri Qatar byitabiriwe n'ihuriro rya AFC M23. Kuri iyi nshuro rero leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugerageza kuvanga imyanzuro y'ibi biganiro byombi kuko ishaka ko abarwanyi ba AFC M23 bava mu bice bagenzura kugira ngo ibone kwambura FDLR intwaro. Minisitiri rero Anzuruni yavuze ko byagaragaye ko FDLR iri muri zone esheshatu zirimo eshanu zo muri Kivu y'Amajyaruguru. Asobanura ko zose zigenzurwa na AFC M23 n'indi mitwe yo muri Kivu y'Amajyepfo. Asobanura ko igenzurwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibikorwa byo gusenya FDLR bitangira, bizasaba ko abarwanyi ba AFC M23 bava ku butaka bw'igihugu cyabo. Ihuriro rero AFC M23 ryeruye ko ridateze kuva mu bice rigenzura, rigaragariza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko idakwiye gukomeza kuvanga imyanzuro yafatiwe mu biganiro bya Washington n'iyafatiwe i Doha. Umuhuza w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntiragaragaza uko yakiriye aya masezerano mashya. Gusa Kinshasa iri gukora ibishoboka kugira ngo ibihugu by'inshuti byo muri Afurika n'i Burayi biyashyigikire. Muri Nyakanga rero ku y'umwaka 2026 Minisitiri Anzuruni yagiye muri Uganda, Burundi, Ubufaransa, mu Bubiligi, Togo, Tanzania no muri Afurika y'Epfo ashyikiriza abayobozi baho kopi y'amasezerano. Intego ari ukubacengezamo ko atanga igisubizo kuri iki ikibazo. Reka dukomeze n'aya makuru tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwamagana icyemezo cya AFC M23 cyo gushyira abagize komite z'imiyoborere y'ibigo 10 by'amashuri makuru na za kaminuza bya leta biri mu migi ya Goma muri Kivu y'Amajyaruguru na Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Mu itangazo rero ryashyizwe ahagaragara kuri wa mbere,
Minisiteri y'amashuri makuru, ubushakashatsi n'ubuvumbuzi yavuze ko yabonye icyemezo AFC M23 yafashe tariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka 2026 cyo gushyiraho abayobozi bashya mu bigo by'amashuri makuru na za kaminuza byo muri izi ntara zombi. Kinshasa ivuga ko iki gikorwa ari ukuyisimbura ku nzego zayo za leta mu buryo bunyuranije n'amategeko, ndetse ikemeza ko nta n'umwe witwaje intwaro cyangwa ubutegetsi butemewe n'itegeko nshinga ushobora kwiharira ubasha bwo gushyiraho abayobozi b'ibigo bya leta. Ariko iki cyemezo cyongeye kuzamura ikibazo gikomeye kiri mu ntambara n'amakimbirane ya politike n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ese iyo leta itagifite ubushobozi bwo kugenzura no gukoresha ububasha bwayo mu gace runaka, ikomeza kugira ububasha bwo gufata ibyemezo byose birebana n'imiyoborere y'ako gace. Mu cyemezo rero cyasohowe na ASM23, ibigo bine byo muri Goma nibyo byagaragajwe, harimo Institut Supérieur de Commerce, Institut Supérieur de Technique Médicale, Institut Supérieur de Technique Appliquée, Institut Supérieur Pédagogique. Muri Bukavu icyemezo kivuga ko ibigo bitandatu birimo Institut Supérieur de Commerce, harimo Institut Supérieur de Technique Médicale, Institut Supérieur Pédagogique, Institut Supérieur de Développement rural, Institut Supérieur des Arts et Métiers, Université officielle de Bukavu. AFC M23 yasobanuye ko izi mpinduka zigamije gushyiraho abayobozi bashya no kuzuza imyanya itarimo abayobozi kugira ngo ibyo bigo bikomeze gukora mu bice ivuga ko igenzura. Minisiteri rero ibifite mu nshingano ivuga ko abagize komite z'imiyoborere bari basanzwe barashyizweho mu buryo bwemewe n'amategeko ari bo bagomba gukomeza imirimo yabo, kandi ko ibyemezo bya AFC M23 nta gaciro bifite imbere y'amategeko ya Repubulika. Kinshasa kandi yaburiye abantu bashobora kwitabira gushyira mu bikorwa izo mpinduka ko bashobora guhanwa hakurikijwe amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma rero ishimangira ko kuba igice cy'ubutaka bw'igihugu cyaba kiri mu maboko y'umutwe witwaje intwaro bidaha uwo mutwe ubusugire bw'igihugu cyangwa ububasha bwo guhindura inzego za leta. Ireo niyo ngingo Kinshasa ishingira ivuga ko AFC M23 yashobora gushyiraho abayobozi b'ibigo bya leta, kabone nubwo yaba igenzura umutekano n'imikorere y'inzego zimwe na zimwe muri kara gace. Ububasha rero bw'amategeko n'ububasha bufatika ku butaka, nubwo rero Kinshasa ivuga ko ububasha bw'amategeko bukiri mu maboko yayo, ikibazo gifite indi sura ku butaka. Iyo rero umutwe witwaje intwaro ufite ubuyobozi bufatika bw'agace runaka, ukagenzura umutekano, ugashyiraho inzego z'imiyoborere, ugafata ibyemezo birebana n'imibereho y'abaturage, kandi abaturage bakabaho muri ubwo buryo bwa buri munsi, avuka ubutegetsi bufatika buzwi nka de facto authority. Icyo gihe rero bivugwa ko hari itandukaniro rishobora kubaho hagati y'ubufasha bwemewe n'amategeko n'ububasha bukora ku butaka. Ni naho rero ikibazo cya AFC M23 Goma, Bukavu ndetse n'utundi duce igenzura gifatira. Ese Kinshasa ikwiye kwivanga mu nzego zo mu duce itagenga? Ni ikibazo gishobora kugira igisubizo bibiri bitandukanye uko iyi nyandiko ibigaragaza. Kinshasa ishobora kuvuga ko Goma, Bukavu, Minembwe cyangwa ahandi ari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko kuba ari umutwe witwaje intwaro uhagenzura bidakuraho ububasha bw'itegeko nshinga n'inzego za leta. Mu buryo bw'amategeko iyo mpamvu irakomeye. Kugenzura agace ku buryo bw'umutekano si kimwe no kugira ubusugire bwemewe n'amategeko. Ariko ku rundi ruhande hari ikibazo cy'imikorere. Niba leta idashobora gushyira mu bikorwa ibyemezo byayo ku butaka runaka, abaturage n'ibigo bya leta bikaba bikorana n'ubuyobozi buri aho hantu, gutanga amabwiriza ari Kinshasa gusa bishobora guteza ubuyobozi bubi, urujijo n'amakimbirane hagati y'abayobozi. Kuvuga ko rero Kinshasa ishobora kuba ifite ububasha bw'amategeko, ariko AFC M23 ikaba ifite ububasha bufatika ku butaka. Ikibazo rero ntikigarukira kuri Goma na Bukavu gusa. Mu duce tumwe two muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu bice bya Fizi na Minembwe, MRDP twirwanaho nayo
imaze igihe igenzura ibice bimwe by'ako karere. Iryo huriro rero cyangwa se AFC M23 bigize inzego z'ubuyobozi, umutekano cyangwa izindi serivisi mu duce biri kugenzura. Ikibazo gihita kimukira ku rwego rumwe. Ese ubuyobozi buri ku butaka bugomba kugira ububasha bwo gukemura ibibazo by'ako kanya by'abaturage, cyangwa ibyo byose bigomba gukomeza gutegereza ibyemezo biva muri Kinshasa? Ikibazo rero ntigishobora gukemurwa no kuvuga gusa ngo aha nibo bafite ububasha cyangwa ngo aba nibo bafite intwaro. Icy'ingenzi rero no gushyiraho uburyo butuma serivisi z'abaturage zikomeza gutangwa. Niba rero Kinshasa ivuga ko abayobozi bashyizweho na AFC M23 batemewe, igomba no kugira uburyo bufatika bwo kurindira imikorere y'ibigo no gukomeza gutanga serivisi ku banyeshuri n'abakozi bo muri ibyo bigo. Niba rero AFC M23 ikomeje gushyiraho inzego z'imiyoborere mu duce igenzura, mu gihe Kinshasa ikomeza kuvuga ko izo nzego zose zitemeye, Kongo ishobora gukomeza kugira inzego ebyiri zivuga ko arizo zifite ububasha. Ibyo bishobora rero kugira ingaruka ku miterere y'ubuyobozi bw'igihugu mu gihe kiri imbere. Ku rundi ruhande ariko, kwanga burundu ubuyobozi buri ku butaka kandi abaturage bakabukoreramo buri munsi bishobora gutuma habaho icyuho cy'ubuyobozi, bigakomeza umwuka w'amakimbirane. Impaka rero hagati ya Kinshasa na AFC M23 zigaragaza ikibazo gikomeye cyugarije Kongo y'Iburasirazuba. Itandukaniro riri hagati y'ububasha bwemewe n'amategeko n'ububasha bushyirwa mu bikorwa ku butaka. Ariko nanone niba ubutegetsi bwa Kinshasa budashobora kugenzura cyangwa gushyira mu bikorwa ibyemezo byabwo muri Goma, Bukavu, Minembwe cyangwa ahandi, ikibazo cy'uko ubasha bukora ku butaka bugomba gutegurwa ntigishobora kwirengagizwa. Niyo mpamvu rero ikibazo nyacyo kitari gusa ngo ninde ufite ububasha, ahubwo ninde ufite ubushobozi bwo kubukoresha, kandi ni gute ubwo bubasha buzashyirwa mu murongo w'amategeko n'amasezerano y'amahoro. Ibi rero nibyo bizagena niba Kongo izakomeza kugira ubuyobozi bubiri buhanganye ku butaka bumwe, cyangwa niba ibiganiro bya politike bizashobora gushyiraho uburyo bumwe bw'imiyoborere bwemewe kandi bushobora gukorera abaturage. Kugeza ubu AFC M23 iratangaza igisubizo ku byo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje. Igisubizo cyayo cyategerejwe kuri ibi ngibi byavuzwe na leta ya Kinshasa. Reka rero dusoreze amakuru yacu kuri iyi nkuru. Ni inkuru rwose ya societe civile zasabye Perezida Tshisekedi guhagarika burundu gahunda ya referendum ku itegeko nshinga. Ibi ngibi bikaba bikomeje guteza umwuka mubi hariya mu mujyi wa Kinshasa. Nk'uko wa politiki rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba mubi nyuma y'uko ihuriro ry'imiryango ya societe civile risabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo guhagarika burundu gahunda ijyanye n'umushinga w'itegeko rigena uburyo referendum ku itegeko nshinga yakorwa. Iri huriro ry'imiryango ya societe civile ryabigarutseho kuri wa mbere mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye Kinshasa, aho cyagaragaje ko ibihe bya politike n'imibereho y'abaturage muri Kongo muri iki gihe bidatanga icyerekezo gihagije cyo gutangiza impinduka ku itegeko nshinga. Iyi miryango rero yavuze ko gushyira igihugu mu nzira yo guhindura itegeko nshinga muri ibi bihe bidakemura ibibazo byihutirwa igihugu gifite. Mu itangazo rero ryasohowe na Jeff Pambi waruhagarariye iri huriro, yavuze ko iyi gahunda ishobora kugira ingaruka zikomeye ku bumwe bw'igihugu no kwituze rya politiki. Yagaragaje ko gutangiza inzira yo guhindura itegeko nshinga muri ibi bihe bishobora kongera amakimbirane ya politiki, bukaza amacakubiri mu banyekongo, ndetse no gutuma inzego z'igihugu zita ku bibazo bidakwiye gushyirwa imbere muri iki gihe. Ihuriro rero ryavuze ko ikibazo cy'ibanze igihugu gifite atari uguhindura itegeko nshinga, ahubwo ko ari ugushaka ibisubizo ku bibazo bikomeye abaturage ba Kongo bahanganye nabyo. Imiryango 64 ya societe civile irasaba Tshisekedi guhagarika gahunda ya referendum. Iri huriro rero rihuriyemo imiryango 64 ya societe civile irimo Lucha Filimbi,
ndetse na Alerte RDC n'ibindi ryasabye Perezida Tshisekedi kutemeza no kudashyira mu bikorwa umushinga w'itegeko rigena uburyo referendum yakorwa. Rero muri iryo tangazo basabye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubw'inyungu rusange z'igihugu guhagarika burundu inzira yari yatangiye yo guhindura itegeko nshinga. N'ubusabe rero gushyira igitutu kuri Perezida Tshisekedi mu gihe politiki ya Kongo ikomeje kurangwa n'impaka zikomeye ku cyerekezo cy'igihugu, imiyoborere ndetse n'uburyo bwo gukemura ibibazo by'umutekano n'imbere mu baturage. Iyi niyo nkuru itugejeje ku musozo w'aya makuru. Nge na Jean de Dieu Ndahimana, mukomeze munogerwe na gahunda zose za The USA New Times.